10 ljudi, moje ime je Luka i sad kao da letim. Šalim se, ne letim, igramo jednu parkour mapu koja se zove X-Run Original. Kao što vidite, ja sam već na pola parkoura, nisam htio da snimam oni dosadan deo parkoura. Već sam krenula evo da snimam kod ovog zanimljivih dela. Ove leti skokova na početku smo odradili. Ovo je mislim malo teže. Da, kao što sam rekao, malo teže će da bude taj skok. Idemo tu. Izvite ljudi što kašljem, malo sam bolestan. Tako da mi to sad malo smeta u parkouru, ali nećemo sad da gledamo to, već ćemo da pokušamo da pređemo ovaj deo parkoura. Tako, o neće opadno 100%. Oh my god. Tu tako, ovdje skočimo, dobre. I ovdje failamo, 100% fail. Oh my god. Nisam failo izgleda. Ali ovdje ću. Da. Vi ne bi sad mnogo zamarali, ja ću uzeti pauzu, pa kad budem pauzu za snimanje, pa kad budem prešao parkour, javit ću vam. I evo ljudi, uspio sam da pređem parkour, ali u kreativu. Fore, bio sam u pravom parkouru, bi se spomao na tom mjestu gdje sam pao, ne bi se spomao tamo na isto mjesto kod onih glupavih kreveta. Tako da sam sad u kreativu i kad padem ja odlučim gdje ću da budem. Evo ga speedrun. Čekaj, ako je onda speedrun. Ako je baš speedrun. Onda ja letim pre speed fly. Zdravo kravo! Zdravo pauče. Evo ga, prošli smo taj speedrun deo. Ovo sad ne bi trebao predstavlja problem veliki. Tako se i mislio. Što bi ovo moglo da bude? Ovo je par lakih skokova. Ili mi je lako zašto imam ovaj pušen on speed koji mi treba još do 10 sekunde. Oh my god, ovo će bude teže. Hop. Zadržat ću svoj kušistu. A daj reklame. Pauzirat ću ga tada. I evo nas ponovno na ovoj parkour mapi. Kratko su trajale reklame, nisu kao one nešto traje 20 sekundi. Ovo je trajalo oko 2 sekunde. Što je ovo? Ovo mi potiče na kurac, ali nema veze. Bull. Diamond sword. Ekstra. Dole izgleda nemam nigdje da skočim. Ovdje gore onda. Ovi skokovi nisu toliko teški. Svaki put kad kažem da nije teško, umrem. Znači ovaj speed mi traje još dosta. Mada u naslovu
mapka se zove piše speedrun, tako da ne znam, eto zašto sam mu i uzao ovaj pušan up speed. Što mi omogućio da budem jako brz. Moj god, koliko skrenu, da malo padne sa ovo. Dolje. Ja sam čekao da umrem. Pomislio sam da sam i dalje u preživljavanju. Da ne bude sad da ćemo cijelu epizodu da se zadržavamo na ovim glupovim skokovima. O, ja ne mogu da pređem. Nisam toliki pro za parkour na tabletu. Sad je 8:16. Ljudi, 8:16. Tako da ovaj... Joj, ću opraviti. Do ovog parkour dela. Nije ona... Fora parkour, ono samo trčiš naprijed, to nije parkour. Ok, onda letimo tu. Wow, TNT. Pa mogu i tu da stavi led kad je svugdje već stavi led. Stvarno pametan čovjek. Wow, ovo je baš neki deo. Prozoran ću slobodu. Ništa od moje slobode. Letit ćemo da bi bilo brže, zašto je ovo jako dosadan deo. I pam! Thank you for playing. Već gotovo mapa. Tam ta ta tam ta tam ta 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 tam tam ta 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 tam tam. Dobro, idemo na početak. Hey, hold there. You are enjoying the speedrun, so please enjoy while the status dark spiral was made enjoy dark spirals and yellow what your YouTube channel is name kanala. Što bi ovo trebalo bude neki čarobnjak? What the fuck? U njemu ima kuća. Lol. Ili samo da istražimo kuću koja se nalazi u njemu. Pa da posle toga odjavim epizodu. Idioti. Jo, kako sam zeznut ove glupe reklame. Toliko ih mrzim. Evo, pitajte Maksa i Veljka. I oni isto mrze ove glupe reklame. Lana, rekao sam već u svim videima za reklame ove. Vi se fajtate s nekim i... Vidi, često. Vi se fajtate s nekim i... Odjednom reklame, pa jebi ga. Evo ga enchanting. Čujem ovdje slajma nekog ili šta reći. Aj, pošto se ništa ne vidi, stavljat ćemo toče u njegovom mozgu.
Što piše? Eno moj sister. Ti je sestra majke. Nevidljiva sestra. Svile build the map, I'm wizard. Ti si čarobnjak. Čarobnjak. Znam. Čarobnjak. Čarobnjak koji... Eto, čarobnjak koji ima lavu u mozgu. Je. Zbegajmo sad. No! Ja gorim. Trebamo izlaz samo da nađemo. No što sad liči? Oh my god! Nisam mislila ću to da napravim. Oh my god. Ovo je tako zeznuto. Ništa ljudi, to je to za ovu epizodu Minecraft parkour mape. Znam da sam većinu mape preletao, zašto je teško. Nadam se da ste uživali kad su spalili ovog ovdje čarobnjaka. Čarobnjaki, imaš nešto, čarobnjaku imaš nešto kažeš. Idemo za sljedeći epizodi, čao! To je, on je to rekao.